نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Manjari mga palanggungan agama Islam, sibuk da inyari bihayaon, sarta si mga sila si musugpat haun-haun na lokal, waktu ini insyaAllah, na tukbal na mo in kasilasah, maun kaniw katantan, angan sin pagtaymanghud ang agama Islam, sa salam-salaman kaniyo katan murah-murahan in kamo halaw pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau makahampit na isab kita niyo waktu ini dengan mga pengajian na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amoy in ngianan sing kita doon na ini amoy laungta panulang atawa in panulang sin kita pa nafsu iban syaitan daraugan surga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. In hukuman niya wajib yang da akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapasulang in syaitan labi-labi na in ginawawaran na to. Sabab biyaita doon hay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya a'da aduwika nafsaka allati baina janbayk. Ini kuntaramu umulang buok amo na yung ginhawabaran mo. Yan lang ni haot sinduakid mo yan. At na ginhawabaran ta. Ini. Sabab mo na kita ni maghinang si mangi iban si marayaw. Nasubay mo na kita niyo in jumakahakin hawabaran na to. Amuin pabatukon na to maun pa amuin sabab hangkan piapan jari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bat inyan kataan biyata si mga ulama in subay sadya kita majaga hagin hawabaranta doon hayan sabab muna in parkala sin pag-ianon long na amin naps amuna yung ginhawabaran sin kita ini. Amin nag-akadin niya walihan iban sin udyot pamaranan takataan. Na may taed to sabab biyata doon hay ini Al-Quran maha mulia in manusia long niya doon innan nafsa la ammaratan bisu in amoy in manusia long ta amunain kita atawa long ta in pagkamanusia sing kita bihan na makusog siya humarap pa hinang kasatuan. Amo na hinang pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon na yung pagmanja, yaon na yung pagnapso sin uno pakaradyaan hababaw sin gumiini, amo yung wayroon pakatauhon sin kaiwanan nakalando doon na parkala yan. Nasabiyat to subay na to mapupuing ginhawaran na to. In biyayta doon na ini sin mga mananapsir laung niya an-nafsul basyariya mayalatun ila syahawat. Hati niya insya bang biya ibarat timbangon na mabugat siya maun paamuin syahawat. Hati niya amunain nafsu si manusia tungod paparkala ini dahin di hababausin gumi ini. Labi-labi na tuod dunhan amunain long niya
pag iyanon, bang maukab na insumping sindunya. Bang maukab insumping sindunya, kumawa simano siya. Sababin nafsu simano siya, sa milbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law kana libni Adam wadiyani minadh-dhahab, labtaga wadiyan salisan, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. In nafsu simano siya, banglog niya aun doon kanya ring hamang alta, miabot dua lihak deng habulawan. Wadiyan, hati sin wadiyan ini deng mga lihak bihan, ha lupa yaon, bulawan katantan, aun dua, di mamarahikan niya yung dua. Suway mahinang tu. Wang aun naturi mamarahi, suway mahinang upat. Di, wayrong katubtuban sin nafsu simano siya, doon na lang ni tumubtub, bang siya hisud na palawm sin lupa. Nalawa na yung nafsu niya. Sabab na wayroon na siya. Bihan. Na ini ni katantan, biyayta kato sin mga ulama, tungod sin parkala, sin pag-ianon, amin nafs, laammaratun bisu, amuin in mano siya lang ta, maluhay makahinang dusa, maluhay makalanggal sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain yan katantan, in tungod paparkala pag-agama, in Allah subhanahu wa ta'ala, doon sumudin hidayat niya haipon niya, bang tumayma na sin piyang daakan niya. Bang tumayma na, hati niya, in siya mga kuna, sumud paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawihad to sadya, doon hayan lang ta, na doon nahan dumatong in hidayat. At yung mana sin hidayat, aun na lang taroon ini biya mga unusin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Hatin niya dihilan na kawi ang mga amuyin, hikabatok mo pa amin marayaw. Bihan yan. Damo na muna so ikaw, tumayma. Bihad to. Na hawak to yan, bangkaw, laung ta, nagdurua-rua, in parkala, bihad to rin sabing kahalan. In Allah subhanahu wa ta'ala rin magpanglugusin, agaman niya. Hisiyo-siyo sa jem, mabaya. Bihan. Na amoyan to. Na in mga parkala ini, biya sinamin ayat yaon lang niya, biya kato taniyo, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu, ini parkala, ini nasabot doon hinim parkala si Nabi Allah Yusuf, iwan sinamuin babae lang ta asawasin amin ajis doon hakuan, ha hula Egypt, doon hayaon, amuin lang ta, miyaya lang tain amin asawasin amin nakura yaon naman pag-anon ajiz bihan doon hamisir. Naman jariin siya, di siya ini, sababin siya nagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon siya simulig limaggo halawman si mga ini. Na doon hayaon, kawak turoon pasal sin pag-ayad niya muna, sababin ni Yusuf lang ta na ha mga bayta kato taniyo sin mga sila mangingisa in mga magtatapsir sin Quran bihan na madurog bihanin Nabi Allah Yusuf. Na sarta doon hayaon bukon sadya marurog siya sumakawa nakalanduin dayaw sinaddat niya. Bihan. Amo yan. Hati niya nag-agad in lingkat niya dayaw niya usog iban sin dayaw niya bihan pangaddatan. Doon hayaon. Sampay hakabtangan niya roon haon, lang niya ini, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratan bisu. Lang niya, di ko ini puasun in ginhawabaran kuwihan, amuin, hati niya mamuas sin kataksilan, atungod parkala jimato. Sin in parkala tuwayron na aon hantara nila in pagsuok iban sin amuin, ini asawa sin hambuk na kurayaon. Na, doon hayaon, pagka naon, mahaba yung kisa na, kung tayo kisa ini, maubusin waktu taray indihay niya. So, makauhaw po unta sadya. Bihan. Na, doon hayaon, amin, dito na siya halawm sinjil, piya kawa siya sin sultan, magtubihan. Pag ubos, doon hayaon, ini, pagpakawa ka niya, hati niya, insya yaon, sabab na, gimuwa na yung mga kasabunnalan, amo na yung biyayta niya ha,
ini dia akyat to bang uno na lang niya in kahalan si mga kababaihan amuin hawak to sin biya mga tipon sila bihan dihilan sila laring pakanya iwan sinamuin huhuyaon niya to bukon amuin huhuyaon niya to hiuya nila pagguwa sin Nabi Allah Yusuf bihan day nga ambok lokal miyanaw hatas sila misahan bihan yun sila katantan maalop na doon hayaon kiyublaan yung pangatayan nila katan sa baboy sila nakakikita biya siling katsin ini pandog sin Nabi Allah Yusuf sampay aon nakabisara lang niya bukon ini mano siya ini at ini intaw ini bukon mano siya ini biya malaikat lang niya biyan na intanda niya ingkatan doon kaya ruruhalan sin laring bukon amuin ini huyaon nila na huya, 5 nila katantan ng piyalian. Biha. Naamon na niya subusin Nabi Allah Yusuf, doon haon lang niya. Mabalo, an niswatul lati, kata na aidiyahun. Uno lang na hindi matuha mga kababaihan, amuin, nahuya nila yung mga 5 nila katantan. Naroon hayon sa na namisarahan ni namuin, asawasin, amuin, ajiz siya tubihan, ini sarta biyayta niya na sinsiyain, uno. Siyain na uno. Siyain namuin biya mga miyaya kan Nabi Allah Yusuf. Siyain nagmaksud. At ina, tukod panagnaan, bukon lang ka ini angkan na siya na jilbihan. Sabab na, baita simbabay hati niya, Nabi Allah Yusuf, nagmaksud ka niya. Sa kaliron haon gimuha na sin, amin babain nagmaksud, hangkan na na-invite mga kababaihan nito katantan, hasupaya, ipakita niya, inyad to katantan lang niya, bukon ako, inako ini mano siya hadya, magkalaong daysab, bihan yan. Na, hasawab yan, to pagay mga kababaihan niya, on piyalian na katantan, bihan, pasalsin, uno, nabiya din na siya. Isa-isa niya, yon pa isab halom simbay niya, insila to hakwa pa isab bihan, nahuya in 5 katantan, pagkita nila kan Nabi Allah Yusuf. Naroon haon, amunain, kapatawag kanya long ta, hinang nesesin, sultan bihan, piangandulan, sampay siya nain, nagjakalong ta tungod pa amin pag tanom bihan si mga tiyanom nila, doon ha hula Egypt. Amo tingkis sa kan Nabi Allah Yusuf. Na doon hayan long ta, in makawa taron hay ni, ingin hawawaran sing kita ini, amunain pag-ianon naps, doon hayan, ini long ta, manawag-tawag siya papagmaksiyat. In Allahu Ta'ala manawag-tawag maun paamuin hikarayaw kay mo. Manawag-tawag paamuin hinang musin kakuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahaot sin duwayan in pakaradyaan niya onlong ta amo na in pagyanon amin naps. Na inilaw niya maguno siya. Pagtimbangon niya indua, uwos makakadto, makakaripahan si pakbihan. Doon hayan. Naim mga tao amuin, wayroon, pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanto na sadya, makakawas na siya madto pa amuin parkala, ini, pag-uno yaon, pag-maasiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na yung sampay runhan, di na lang ta maigdeng kanilain, amuin, pagmaksiyat pa Tuhan Rabbul Alamin. Sampay biyayta doon hay ni kato taniyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in pakaradyaan amuin mano siya laong ta di na siya makapupo sing ginawabaran niya ang kanawajib kita amin jumakahakin hawabaran ta sa biyayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala suratun Najiat wa amma man taga wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ang paralong ni mga sila amuin nakalando na tuod in panulang nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta himalga na kanila in kabuhi dunya. At ini kabuhi na babaw sing guminya mo na mahalga kanila. Yalupahan nila na in parkala in sila yaon mapatay. In sila yaon hisabon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala susungon. Na doon haon lang niya, indatunganan si mga sila ini, amon ay narka jahim. Ang paray sabi mga sila lang niya, aon pagbabuka, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab
Giyadakahan nila yung ginawawaran nila. Biwis na nila rin hawakto pawakto inamin pakaradyaan nila katantaan doon hayan na long niya doon hayaon sambil kya gausan nila iyagpangan in napso nila doon hayan na long niya in datunganan nila amuna in sulga sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamod to. Nabiyita doon hay ni sim mga sila amuyin nagpahati kato taniw nakauna nakahati sim pag-aga maring kato taniw doon hay ni sambil kya sulat nila pa mga kakitab-kitaban nila na may ta kato taniw long niya in manusia bihan na bahagi long niya nagduwa doon hayaon manusia amin doon haoning kusog niya harap madto pa amuyin pagmaksiyat in hambuok bihan doon haon pasalsin aon asal puunan sim pagkamanusia in tiap-tiap manusia aun pangannal niya pagtuhan. Bihan. Wayroon lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piag anak. Gimuak maripababaw sing gumi ini buat malainkan yuladu alal fitrah. Piag anak siya aun pangannal niya magtuhan. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, pag-ubos lang niya doonhan ina neban sinama niya amuy in dumaka niya madtupa amuy in uno-uno na injo matuhalawm sin pamilya yaon. Bangsa upama in pag-ara masin mga yaon bat Yahudi mahinang inanak niya yaon Yahudi. Bang in pag-ara Nasrani mahinang Nasrani. Bang in yaon Majusi mahinang Majusi uno-uno na. Biyan. In long niya in ina neban sin ama niya amuin mangdahi kanya pa amuin mahinang siya Yahudi atawa Nasrani atawa uno-uno na bihan atin nebang Muslim na marabihan paka Islam in mga kaanakan sa babsin amuin doon long ta nalulid siya roon ha amuin pag-ipat sin ina niya iwan sin ama niya amuyan to na hasawab yan long niya wajib ini sulangon ingin hawawaran sing kita. Sabab ini bang tarik masulang na magsusun kita. Sabab long niya in naps pag ianon nabahagi nagturo na ini. Amo na muna amuin amaratun bisu. Amo na in matimbang kaniya long tamabugat kaniya in parkala. Sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikaruan niya long niya doon na yan. Amo na in ini pag ianon long niya an nafsul lawama. Amo na in mang naps pagyanon, amoy in magsusun. In pagyanon doon hay ni, amoy ini napsul lawama, magsusun, bukon in pagsusunon niya katantan, bat amoy in nahinang niya dosa. In pagyanon magsusun doon hay namin napsul lawama pagyanon, misan in nahinang niya marayaw, magsusun na siya. Haadlaw ka na. May taed to. In amin tao na kahinang dusa, makaalop na sin, ini kabubukaan niya hawak to yan, magsusun na siya. May ta siya nakahinang. May ta amin nahinang niya, in pagmaksiyat. Na in amin tao na naghihinang si Marayaw, may ta magsusun. Sabab kakitaan niya na in, tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, balkala-kalaan ng mga tao Marayaw. Na pagkita niya sin suko niya kulang, ini pagsusun niya, may ta siya wala nakapataod sinamal niya. Bihan niya. Hangkan na lang na ingkataan magsusun. Amunin napsul lawama. Bihan. Nahasabab yan to, yari pa kita hababaw sing gumi ini, nasuway kita magtuyo, haamuin, hasupaya, yari dumagpak ka to, impagsusun, ampa, bang dumatong impagsusun yan, lang ta, bukon sadya magsusunin tao na kahinang dosa. Sampay sin amin tao na kahinang amal, magsusun. Doonhan, sabab sin, amin lang niya kulang inamuin na hinang niya amal. Bihan. Naman jari, doon hayaon. Aon pabiyay ta kato. Inikato niya lang niya, amo na in an-nafsul mutmainna. Unin pag yanon an-nafsul mutmainna. Amo na lang niya in ginhawa, doonhan, amoy in ini uno siya. Biya mga way roon ini kasusahan niya roon hayan. Halawang kasadnangan siya. Sabab in siya, dahil haamuin
di pa siya hadunya, asal bihad to na yung tabiat niya. Sabab iaanad kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon haamuin, parkala bang kita umalup harap kanya, subay yauning kahumpot. Subay kita mahumpot, umalup patuhan Rabbul Alamin. Amo na in, pagyanon tumaknina. Sabab na ini katantan, doon haon kakilahan, hapanagnaan pa, imano siya. Dahil hindi hadon niya ini. Bang muklas na siya rin di halaw man singgumi ini, amuin igan na in uno niya, nyawalihan niya, butasun na inja sa dibansin, nyawa niya, longta. Maayad misan in malaikat, kumawa sin nyawalihan niya. Amoy in tawakon pabihan madto inyawalihan si mano siya marayaw. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya kaulong niya nafs, hati niya nyawalihan. Amoy in doon hayaon masannang. Pagyanon doon, pagyanon lang niya, amoy in al-mutmainna, al-musaddiqa. Amoy nagsasabunal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon haon, in siya yaon, lang tatawakon sadya inyawalihan niya roon haon, gumawa na lang niya inyawalihan sin tao yaon, bihan, biya lang niya simpag anod sin tubig, bang hisod mo palawm sin gaunggang mo. Akak-akak mad. Tuhati niya, bang siya isang marina pakwa, bihan akak-akak na isang gumawa. Bukon biya sin kafir, amin si musulang, amo na in, biya sin nasabot ha panagnaan ito, bugnusun sin malaikat, in amoy in nyawalihan niya. Sampay roon haon magsasabalaw sin, pamaranan niya bihan, na biyay doonhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bugnusun urulun bihan kawaunin nyawalihan niya, biya lang niya sin pag, bisod sin amoy in, bulbul sin amoy hayop, paghinangon nila biya mga ini, uno yaon, biya paghinangon mga palmadani yaon long ta. Atau paghinangon biya mahabol, hipagabol nila bang timpo ini mahagot bihad. Bihad to. Amin bisoron lakniton. Laong sing kaibanan magtatapsir, biya laong niya in pag-ig sinyawalihan sing kapir, biya sin sapi buhi lakniton in pais niya igundeng habaran niya. Amwad to inkuan. Nakatuy kuno. Bang amin biya sa pantun kita yaon lakniton in pais tareng hagin hawabaranta. Yaon kita buhi-buhian. Kadtoy kuno in sakit niya roon ha. Naroon haon, lang ta, ini, hambuk ini ring ha mga, ini, pagpaingat kato, tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin in kita tuwi doon na yan, amuin ini, subay kita, nagjajagasin, ginhawabaranta ring hawakto pa wakto, hasupaya kita, di abutan sinamuin, ini, kakahinang ta sa babing katantan, bunga sinhinang ta, muy kato. Ang kan na sambil doon hay niring ha mga pagpaanib sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya kita amuin daran nagjajagak sing ginhawa baranta na sambil biyita ni hambuk hadis doon hay ni riwayat dengan Imam Ahmad laung niya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiju man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Long niya doon haon in kayis pagyanon doon ha namin mga tao pandikal, tao taga-akal, hati ni pagyanon doon ni mga bariman, amuin doon haon di maig kanila in pagbistasin hinang nila. Haway pa sila naka ini panaw madto palugal, pagtunayan nila simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, bibista nila asal uno in hinangon nila waktu yaon. Uno in padyatuhon nila waktu yaon. Sarta in pagpadyatu yaon, iaayaran nila madto in paghinang. Sabab di sila mabaya, malupasin waktu nila roon ini jaman yan. Di sila mabaya, inyaon katantan, malupas. Di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't ang kabukaan sin mga bariman, amun di tayo maun sin Tuhan Rabbul Alamin, amal nila. Umbul hambuk kabukaan sin bariman, amun di tayo maun sin Allah ta'ala in amal nila. Sabi, tumaayad sila. Dahil ha, waktu pa waktu.
Na pag-ubos doon haon lang niya, in sila yaon bang sila mag-amal, amuin lang ta, piyupos-pusan nila, ingkatansin hinang, amuin di nila kaingatan, bangko no muklas ini manahot haparan nila. Way sila nakatanto. Sabab na, biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, intaod sin tao malasig. Bihan, makauna para sin tao malamma. Aun yan lang niya, mano siya, yaon kikita mo halong sakit. Pag uwas mataod pa'y makauna rin kaniya. Aun ni sabi ang tao malasig bihan, nari siya man jari maniguro bihan, batin siya pagka siya malasig, batin siya malukay ini kawaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita makasiguro. Na, uwas beta doon haon lang niya, al-ajiz, amin tao, hati niya amuin, aun uno niya, aun ini mudarat niya, mudarat na kula, amin mga tao ri mag-ibadat. Amo na lang niya in mga tao, doon haon, iaagad niya in hawa napso niya. Uno-uno in hisukat sin napso niya, urulon niya. Pasaran niya in katantan, pakaradyaan. Unuin agi niya, bang maabot na in wakto, makatuntun siya, alang niya makahati rin Allah Ta'ala. Inhinangtay ni wajib. Mag-usahay ni wajib. Imagsambahay ang wajib. Nasibo na sila dya wajib karwarwa. Sa wala niya ka ini hiyati marayaw, wala niya diyakahan marayaw, inyaon katantan, subay niya hitunay hawak to yaon, hajaman yaon, halukay amin tiyo gila sinsara, sin Allah subhanahu wa ta'ala, roon niya hinangon. Hangkan na sambil, in Umar ibn al-Khattab, nagbayta kato taniyo, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Bistahan niyo, in ginhawabaran niyo, hari pa kamo, kabistahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinu ampusakum qabla an tuzanu. Iban timbangan niyo, imbaran niyo, hari pa kamo hibutang sin Allah ta'ala patimbangan niyo. Fa inna ahwana alaikum min al-hisabi gadan an tuhasabu ampusakumul yawm. Beta niyarunhan, insagaan-gaan na kanyo pagbinibista, paghisab simbaran niyo, pagbista simbaran niyo, amin bistahon niyo, habihaon pa, inyan sabab, inhaadlaw susungon di niyo kaingatan magbiya din bugat simpaguno. Simpagbista ka niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pabibay, takato taniyo inlukay magbista sin amal na to. Bang maabot na yung pagpun si mano siya dunhan, maghula si mano siya dunhan, long taroon hatimbangan sin amal niya. Sampay wiyeta dunhaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun doon kanila, inhulas niya, mabot pabitis niya. Ampas siya mahisab. Aun doon haon inhulas niya, mabot maripatuhod niya. Aun doon haon inhulas niya, maripapaan niya. Aun doon inhulas niya, maripahawakan niya. Aun doon haon inhulas niya, maripadagal niya. Aun doon haon, sampay maripa iniilong niya. Aun doon haon, samil malimun na imbaran niya. Hapagtakaran niya sin, hasupaya siya, kabistahan na supaya siya matimbang. Amo yan mga balanggungan haagam Islam. Asabab yan to, in pagbista sing kita niyo, sa lugay na to, yaon impangannal kato. Sa lugay na to, bati, sarta yaon impangannal kato taniyo. Subay na to, bibista-bista ing ginawaran na to. Hatungod sin, maghinang sin daakan sin Allah Ta'ala. Pag ubos maghinang simpiyang daakan sin Allah Ta'ala, ramik yan, bistahon mura. Kanalon mo, ay ikaw kimugdan na ba ay nilang kwadto? Wala ha na miuklas doon haon nga mga hinang nito. Nakaamura ba ha? Impangannal ko, wala daw nakaradakan parugaing nga wakto ako imalop patuan Rabbul Alamin. Nasasawa ko sin uno-uno na. Bihad to. Hati na yung mga yan katanta na mataod mano siya, in mga hinang nila, hipag-consume, hipag-kunis sa pasingkaybanan. Di, sa roon doon mo, tunay yung mga yan katanta. Sabab, ini, biyayta doon haon sambil, sinhambo kalim, long tabya, si Hasanul Basri. Al-mu'minu qawamun ala nafsi.
In pagyanon mu'min lang niya, amuin makauno siya. Siya ay makapagdarungan sing ginhawabaran niya. Siya ay makapagbaya sing ginhawabaran niya. Bihan. Yuhasabu nafsahu lillah. Sarta bistahon niya ing ginhawabaran niya harap patuhan. Rabbul Alamin. Ba't mahita? Sabab ing kita diaak atau apya panjarisin Allah Ta'ala supaya makapagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Ngayon to in sabab niya, in kataan hinanguntayaon kana sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan. Bukon harap pa manusia. Naon kay banan manusia, magpakaharap pa manusia pagkain niya. In pag-amal niya. Bang siya kakitaan biha, aong kakitaan niya, usad to, ini pag-atod niya bihan, iaatod siya, naparayaw niya, ninang niya. Biya mamagsambahayang yaon. Bang aong kakitaan niya biya mga nakura niya bihan, naparayaw niya pagsambahayang niya, supaya kitaon siya pag uno. Amin mabantog siya, in siya untaw marayaw. Naingat to nalupasin ang Malta. Di ito tayo maunsin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawab may ta, bihita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahinang niya to uno, miukla sinamal niya, nahinang sirik, kita kaw yan, inluhay muklas. But bihita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, ana agna syuraka anishirk. Wa man asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Laung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hadis qudsi, hisiu-siu laung ta in amuin ini kimawa siya atawa ialop niya ruwa indeng kako na mamua sa kulong niya pagkatuon ko na siya pa amin ialop niya hati ni amin kimikita kaniya hawak tiyon nagibadat siya laung ni siya Allah Ta'ala kanto na ko kaniya amin piya kita mo sinamal mo to dito na ko mangayo kaniya karayawan nakita hati niya laung siya Allah Ta'ala mapati aga ko ana agna anishirk ako lang niya at niya in Allah Ta'ala dayahan. Ba't kaniya yung kata? Na, mapatiaga ko lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahikad to niyan. Nasabab yan, innama khaffal hisabu yawmal qiyama ala qawmin hasabu anfusahum fid dunya. In lang niya, sa gaan-gaan na pagbista, haadlaw kiyamat, ha mga tao, ha mga manusia, amo na yung mga manusia nagbibista sing ginawawaran nila, sindidto pa sila hadunya. Hati niya makaan bistahon, sabab muna sila in nagbista muna sing ginawawaran nila. Bukon amin bistahon ini kanila bihan, wayron pangirab nila sin pakaradyaan di mato kanila. Hati niya wala sila nag-inu-inusin, amal ibadat nila. Amin imian na hadya sila, makaingat din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natantuin Allah Ta'ala makaingat. Pero makaiyanin Allah Ta'ala rin makaingat. Sabab sambil inamuin, kignot sadya sin ini, uno-uno na sin ini hapamaranan mo, ini kaya ingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wang uning di matukay mo. Labi-labi na yung pangatayan. Kaya ingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah ya'lamu ma tukhfis sudur. Kaya ingatan sin Allah Ta'ala, yung tiyatapok kalawam sin daghal, siya manusia. In Allah Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. In Allah Ta'ala kikita niya atawa kaingatan niya impanipusim mata sinambuk manusia iban sin tiyatapok kalawam sin daghal niya wang uno. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Kaingatan niya impanipu sin mga kamatahan sin manusia iban sin tiyatapok kalawam sin daghal. Nahuay roon doon ha. Hati niya in kita ini wayron sa ini kaya tatapok. Patuhan Rabbul Alamin. Ingkataan pakaradyaan takataan. Hasawa biyan to subay kita makauna, magbista sing ginawawaranta. Subay kita muna in amin sumulang hakin nawawaranta. Karena biya sim beta taka inayad to, beta sim Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsaka allati bayna janbayk. In umbulham buok kuntaramu amo na ingin hawabaran mo. Yan haot sinduakid mo. At ini ginawawaran mo. Bihan. Sabab na yari kato tanin kataan. Sabab bistahon kato ini. In pito ang gauta biyay ta doon haon.
doon hayan bistahon in tiap-tiap hinang simpito ang gauta ini. Unin pito ang gauta. Doon kaisa niya in mata, in tainga, in dila. Tu yari biwutang hao. In inikatan, bisuron sin jantung. Bihan. Hitaw, sa babin jantung ini, biya siya, long sin, magbibisara jaman bihaon, CPU. Kuanon niya. Inihitaw niya katan. Bihan. Namo yan. Ubus to in tiyan mo yaon. Iwan sin aurat mo. Pila na ang gauta? 5. 2, 5. Iwan siki, iwan sin, ini 5. 5 iwan siki. 7 ang gauta. Na mga yan katantan, diak kita sin, Allah subhanahu wa ta'ala, pasujud ron isab papito ang gauta. Unin pito ang gauta isab pagsujud ta. Sumujud in tuktuk ta, iwan sin, ilong ta, magakad, hambuok. Ubos ito in 2 mata. Ubos 2 tuhod mo. Iwan sin 2 duhol sin siki mo. 7 ra isab. Na, in pagsujud ta, yan. Uno kya lagihan sin pagsujud sin 7 ang gauta, bang siyusulang sin 7 ang gauta. Nasab, siyusulang sin pangatod, siyusulang sin ini mata, siyusulang sin tainga, siyusulang sin dila, siyusulang sin ini babat, pasuran mo madto sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala palawom. Impag-usaha hiyaram, pasuron palawom sin tiyan. Sarta inyaon, amo na ini aurat yaon, hibutang pabukon tagdapukan niya. Bihan. Na, in 5, amin umulimang sing katantan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. In 6, amin manaw madtupalokal hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno in lagi sin 7 ang gauta sumujud patuhan Rabbul Alamin. Bang in 7 ang gauta amin naglalarak kaniya. Naamo sa yan. Hangkan na in mga ini subay siya pasuron palawom, pagbista sing kita, impag-ayad daing hawak to pawakto, supaya ri malupas in amal ibadat sing kita di mga katawtay manguran na kamislan. Hangkan na ini in labi tuod marayaw, hangkan na wiyajib kato tanyo in sulangon na to in ginawawaran na to. Bihan, at inipag anong sulangon doon haon, puun na to. Doon ha. Suway na to kapag agihan, in ginawawaran na to, paakaroon na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin syaitan, ni karuan niya. Mahita. Sarap in syaitan, amo na ini in, amoy in, imaalok kato, imaagpang kato sing katanhinang. Amin pamarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabat ubos na sila iban sintuhan Rabbul Alamin, hamatungan. Nangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, mikirihil waktu. Amin subay na lang niya maluning gumi. Dihili na ako waktu. Narihilan man siya waktu lang niya, oo, kadtuin na. Ampa na siya na may pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagkamo ako rihilan na waktu habiyayaon, na hapaan ko tuod. Sila ring haunahan nila, ring hatay kuran nila, tatuo palawan nila. Bihan, wayroon lang niya uno kay mo. Magtag-ipon kay mo. Bihan, hapaan. Amura lang niya yung mga sila, tulos ikhlas harap mo kay muin, amo hindi ko masasawroon hayan. Naamoy to mga katawtay manguran, amoy in longta, mapatot na to, agawon, daing hagin hawabaran na to, amoy suway na to dunhan, kajahahan marayaw, iwan mapupo marayaw, hasupaya, di siya makatuliki madtupa amoy makahinang pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa babang mabiyak sa mano siya doon namin pakaradyaan yan,
labi-labi na bang imibog na siya sinsumping sindunya, doon hayan na di niya na longta inihikabalik in baran niya maun paamuyin ini panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngadto na in waktu na to, miyawot na sabin waktu, manghumbay da ko kanyong katan, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.